Nilai pena efetivo. A pena suspensão quer dizer que lá limita liberdade ini. Ni ativo na fato ia asa orang dia kata se efetivo então tu tem que ba karya tambah. Pena minimum 2 anos até 8 anos. Se provas dulu então tem que agora provas lá ya fundamento claro ini memang dia kata nia asistido nea apropria osa estado bani cresce idane lah ya so tambarin ni foto di sana dalam rumah ke tambah ya situasi urgente apertado ini berjustifikat kata buat balon memang ya aturan ini foto mesa kata kamar memang ya kata polisi tentang penal susah kerja kata penal ini kelaran deh ada kata la iya sa atau full probas kata ini hal ini bahalnya udah advogado kan dulu so ada kata ini ya so viola sampah itu sampai memang tribulannya tahu ada hal presiden tribulannya sustu ba exam memang asa hal dia ba astinun lagi hal itu tambah wanita la limita tener libertad yang sama será que wanita bisa ngerti pena efetivo para limita liberdade aí depois segundo kata la iya la produs boleh diterima kamu memang astinunnya beda nyebel hal aktivitas selu iya vida normal jadi ini baru ini sana kamali Betul, tanya ini kan kan bela sama dari tanya skillnya ini background yang juga emang antes mismo comenzó cargado hay afecta es perspectiva y afecta tanto la pena negativa halnya pena la fecha dari kapan baru kan konfiansa sama harus itu lah ya apa harus tinggi forma justisia dah hari kata buat tapi mak kita sampai si justru lagi ya koridor be le ini lah kata la fita apa ini ya karya rumah senuda emang fungsional publik senuda fungsional publik iya le fungsional publik dia kata quando kita bisa rumah usia buat la reta cargo a não ser que minha reta pena efetivo ainda lembra agora ini pena efetivo lah ya ne depois ele vai consulta ya lei usaha publiknya pak jadi pak emang lebih fungsional jika ini kata wakilnya pena efetivo mah ainda lembra que agora ela é pena efetivo atau mana ni atau exerce ni função selo kalau serviço selo halnya ada katanya ni pela benar ada apa ni Afrika pada tambah wanita limita apa ini liberal dan emang konsekuensi masih ini lah ya jadi ini justru ini awalnya kata terima ini ya nemos los pues ini ya contribuição para serviço de valuta e será que nem a baru akan para exercer função selo ini lah kita buat. Obrigado. Então, magneto, obrigado Bart, alle jornalistas em volta. A nós ainda vai dar press conference para daicos sobre o assunto, né? E se é normal o assunto selo, assunto selo é importante ele vai ter na nação.
A unai hoi dane também ele clarifica vai tenia jovens ser voto, ele é apoiante sila. E Timor Leste larang, vamos e Irlanda, e Inglaterra, e Austrália, e Brasil, e Indonésia, e China, e NBD, além de geração fonte, melial fonte, mão tranquilo, estabilidade, e Itadomi tenerai na parte. César nem foba César, Maroma nem foba nem Maroma. Estado RDT mantém o centavos de lá, e continua serviço, e how pronto lidera movimento para luta contra KKN Timor Leste. Neduni dane mai takara tu bele servir tenerai. Buruidar barak by alin jornalista tebot sini persukasan. Obrigado. Ya. Outro prazer.